Safari George aheruka kugaragara mu mashusho arwana n'umukozi w'urwego rwunganira uturere mu gucunga umutekano bamwe bazwi nka Dasso yasabiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Umugabo witwa Safari George aheruka kugaragara mu mashusho ari kuniga umukozi w'urwego rwunganira uturere mu gucunga umutekano yasabiwe gufunga iminsi 30 y'agateganyo n'ubushinjacyaha. Iyi minsi yayisabiwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Nzeri 2021 mu rubanza rwabereye mu rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare. Mu kwezi gushize inkuru zaranditswe abantu baravuga kubera umugabo witwa Safari George wagaragaye mu mashusho aniga Dasso agatabaza nyuma yuko n'abandi bayobozi mu nzego z'ibanze bari kugenzura niba n'abaturage bakiragira ku mihanda bagasakirana n'inka za Safari wari uragiye ku muhanda mu murenge wa Karangazi. Dasso agaragara kubita umushumba wari uragiye izo nka, nyuma hakumvikana amajwi bavuga ngo bajye gufata n'umusaza witwa Safari George. Mu kumugeraho rero Safari nibwo yahise aniga Dasso undi agatabaza. Nyuma y'imirwano hakurikiyeho guhagarika mu nshingano Dasso wagaragaye muri aya mashusho hamwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musenyi wafashe aya mashusho. Kuri Safari George wagaragaye aniga Dasso yatawe muri yombi akaba yagejejwe imbere y'ubutabera kuri wa kabiri. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Safari George akurikiranyweho gukubita no kubangamira inzego za leta ziri mu kazi, babihereyeho kandi bamusabira gufunga iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo yitegurwe urubanza mu mizi. Ku ruhande rwa Safari George yireguye avuga ko atigeze atega Dasso nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze. Yavuze ko babanje kugundagurana akaza kumwigaranzura akamujya hejuru. Yavuze kandi ko ibyo yakoze byose yabikoze yirwanaho nta mugambi wo kurwanya inzego za leta yari afite. Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare rwatangaje ko isomwa ry'umwanzuro ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rizaba tariki ya 9 Nzeri 2021. Ndakeka mwese iyi nkuru mwaragiye muyumva, benshi murayizi ko ni inkuru yabaye trend, ni inkuru yabaye trend kuri social media zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkeka ko abantu batazi iyo nkuru ni bake cyane, abantu batazi ijambo Safari Nyubaha. Hari n'abandi bagiye bumva Safari Nyubaha bakibaza aho byaturutse, ariko intandaro yabyo ni iyi ngiyi. Dore ko byabaye mu minsi yashize abantu benshi bakabimenya, dore ko n'ibyamamare bigiye bitandukanye byari byakoresheje imipira bikambara imipira nditseho Safari Nyubaha, mbese umusaza ndetse kandi ibyamamare bigiye bitandukanye byagiye bitera comment kuri iyi nkuru, bitera comment kuri uyu musaza bavuga ati uyu musaza yirwanya, kandi ko kwabonaga ni ibintu bitangaje kubona umusaza nyine, mbese ubundi urebye Safari nyine ubona ari umusaza kabisa, navuga ko ari umusaza arashaje birenze, ariko noneho wareba n'uburyo yari yafashemo Dasso bikaba ngombwa ko batabaza nyine, bigatangaza abantu benshi. Rero mpamvu abantu benshi bahise bazana ako kantu ka Safari Nyubaha. Muraza kureba ako kavideo kari kuri YouTube zigiye zitandukanye, murakareba aka video Safari arimo araniga Dasso nyine, ariko nyine nkuko mwumvishwe ko yireguye, avuze ko yari ari kwirwanaho kandi koko byagaragaye ko yari ari kwirwanaho. Umwe mu byamamare bita Super Manager kandi ukunzwe na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, nawe yateye comment kuri kino gikorwa cya Safari. Yateye comment avuga ko mbese iri ari technique y'abanyamutara bakoresha iyo bari kwirwanaho, aho ashaka kuba yagufata agashyira akaguru ku mugongo, mbese akaguhina ku buryo habuze gato ahubwo yanakurangiza wirangayo. Rero guys, ikintu mpora mbashishikariza no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Tuzahora tubahereza updates zigezweho uko bwije nuko bukeye, tuzaharanira kuba ibyiza gusa. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. This is Slim Jesus Stereo Entertainer. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Amakuru meza, amakuru y'ingenzi, amakuru agezweho mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'u Rwanda n'ahandi hose. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.